خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Mi barakateri evvu mahawadagen tibbevi emme hai lobiyati akhunna aftum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fomlak City Council kommi hari kes rodamahi silsila khokuri hagine Islam Dina Science Forum ha tihoshay be furna sama marhaba dannawang mi harobe mi devana program afunge mi reige hushalun kina homi deni team hidaya ge faraten mi team ge kudun mi hai furi hamasha mi hai riveti ko tayyar kurawa fonuwa devvi beleni veri onna warha hunu marhaba kemun mi kudun tayyar ko devvi mi kudun ge aru katin nas warha bonda shukru ada keran mireige mauluwaki Islam dinai ilm mirei panelistuge gotei mi bayveri wadagen devani Sheikh Hussein Nashat Ibrahim adi Sheikh Ahmad Irfan ummid kerani hama mireige hushahuluma kiya sam hushai be fulna swar ha shawgori kamma ki ado sawanne hushahuluma kam gai adi mi hushahulumuge mi sababen war haggina malumat eka dariwarun nas adi afun emmen nas libigen ennen kam gai ehmimma mi hushahulum kuriha ginenna hama mi team ge uduna fursat warum nimana shukriya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadagen tibbevi emmeha hazirin durai gatum miforam ballavamun adi aduasavamun gendawa emmeha befulun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mire team hidayatuge faratum mi hushara deni Islam Dina Science mi mawduge dashun Islam Dina ilm. Mirege presentation hushara deni Aluganu Fatmat Saiba Ali, Muhammad Sood Ahmad, Ahil bin Muhammad Sabin, adi Maryam Ima Hassan. Emme furatama migenestani mawduwa gulegotun tayyaru kofawa video reporter. Report hushara difawani Aminat Auha Adil Ibrahim.
bimuga insanu diriuleta etan has ahade wefawairu insani hayatuga digu tarihuga ebamihun hoda fawa ilmi tafatu hodun takai kurierun takka wahaka ekiman hoda fawa ilmi tafatu hodun takai kurierun takka qadimi zamanuga farbat takka hohalatakuga wara aadage sada qadimi zamanuga farbat takka insanu hilain kanda nagage imara kuri biya shaharu takai bina kuri bodati dem takai us imara takai ekeki shakhsiyat takka wahaka miyaduga insanu nahama asfawani scientific haqiqat taka barosa beve wara mura boda asfawatai fulok wahaka haqiqat taka barosa insani hayatuga mindigu daturu namaki khiyali wahakatake kama nuata itubaru nukureve fada hadisa takaka wefawani riwayat tan ahalumenna hama ai itubaru huri masdaru takakun kamga nuati kurige ekiyeki riwayat takai wahaka takai liun taka scientific nazarakum balairu barosa nuveveni kivveto kureve sualuge jawabai medu visnalairu efada riwayat takuga huri tarikhi gina kuttakai dekolunu jehe wahaka takuga magadu sababu takaki ilmi haqiqat tafforu koddinumuga bahattan jehe akhlaqiyatai mingadu hifehettifanetun kam fahanga kollan jehe kakuga faratun kaku kon iraku kihina riwaku riwahaka ekan negumai riwayat takiya difawa farat taku akhlagai teduwerikamai amanat terikam fada sifataka belifanetumai ijada nuwata ilmegge asu nisbawa farata nisban nuko wagulu kurun fada ilmi amanat terikamai duru adata kurige riwayat takun fennan huri madekkonnun gadimi liyun teringe liyunta gina fahara bayan kurevifa hunnani musannifaku nisbawa gabilai verikan oftaruko ehemmihun nikameti kurumuga visnumga matiga adi hama ehemme batil fulok din takai agida takuga asaruwes ebamihunga liyekiyun takun fennan hure isve bayan vediya taassubi batil usul takai khilaf islami ilmi manhaju binavegen ai haqiqatai amanat terikamuga bingaluga matiga ilmi dirasa kuravva ilmu foru koddevvumga islami ilmu verin genguluvi usul takaki kiriti guruanai sunnatuge terein ufanvi usul take kiriti guruanai nabawi sunnatai adi islami ilmu veringe tarubavi filawalu takuga veskoalani iwe komme wahaka haqiqa belumen neti gabuluko balagatumga badaluga kankamuga haqiqa hoduma Suratul Hujurat ke hawana ayatuga Allah Ta'ala wahi kurabba fawani Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين معنى إيمان وجه ميسا كنب تيابا ميهنگا غاتا فاسقكو هباركا إيگن أتوجه نما إيگه تدو دوغبالا كشور كراشه negi tiaba mihuna bayaka David anetiya fahe erun tiaba mihun kuri kantakuga macha hitama kura bayakamuga tiaba mihun vedane ehen kamun muslim ilmu verin ilmi dirasa kuravvumai ehen ilmu veringa masakka puluna gulu kuravvumga hasa hamatakakai usul take kanaluva ai eggota amal kuravvamun gendavi Mizamanuga alugan midake ilmi tafatu mustalah ta ufanve empirical methods, experimental terminology, citation and reference, chain of transmission, observatory learning fadaetak kamakam magukoshadi, ta'araf koddini miga sadastek aharukurin ufedi, furafuri hama vegenga islami tarikh geran zamanuga ilmi kunuz takun. Mi presentation ga aluganumen Islam deenai science ge daira ge tereng Islam deenai mi maganu mawdu ga balalani Muslim ilmu verin ilmu hasil kuravvumai ilmu riva kuravvumai ilmu rakka kuravvumai
ade ilmu foru koddavumuga duniya ta'araf kuravva zamanu sura amalu kuravva mun gendevi ilmi bay manhaj takai usul takai gawaidu taka ಆದ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬುಂ ಅಳುಗಂಡು ಫಾತ್ಮ ಜೈಬಾ ಅಲಿ ಮಿಹುಶಾರಾದನಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ಇಲ್ಮುಗೆ ದಾಯರಾಗೆ ತೆರೆಂ ಇಲ್ಮು ಉಗೆನುಮಾಯ್ ರಕ್ಕಾತರಿ ಕುರುಮಾಯ್ ಫೋರುಕೊದ್ದಿನುಮುಗ ಮುಸ್ಲಿಮುಂ ಬೇನುಂ ಕುರೆವ್ವಿ ಇಲ್ಮಿ ಮನ್ಹಜ್ ಮಿಯಾದುಗೆ ಜಮಾನಿ ಸೈನ್ಸಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿಗೆ ಬಿಂಗಾಕಮುಗಾ ಬೆಲೆವೆ ದೆ ದಾಯರಾಕಿ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ಇಲ್ಮಿ ಮನ್ಹಜುಗಾ ಹಿಮೆನೆ ಮೌಲೂಮಾತು ರಕ್ಕಾತರಿ ಕುರುಮಾಯ್ ಕಶವರು ಕುರು ಮೌಲೂಮಾತು ರಕ್ಕಾ ಕುರುಂ ಹೋದಾ ಇಲ್ಮಕಿ ತುಂತುಮ್ಮತಿನ್ ದೆಕೆವೆ ವಾಹಕೆಗೆ ಗೊತುಗ ಬೇವುಮುಗ ಬದಲುಗ ಲಿಯಗೆನ್ ರಕ್ಕಾ ಕುರುಮ ಮುಸ್ಲಿಮುಂ ಹಾಸ್ಯ ಸಮಾಲುಕ ಮೆದ್ದಿಂ ಎಗೊತುಂ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಅಮುರ್ಫುಳ ವಹಿ ಲಿವ್ವಾ ಕಾತಿಬುಂ ಗುರುವಾನ್ ಲಿಯ ರಕ್ಕಾ ಕುರೆವ್ವಿ ಅದಿ ಹದೀಸ್ ಲಿಯ ರಕ್ಕಾ ಕುರುಮ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇರುಷಾದು ದೆವ್ವಿ ಮಿಯಾಯಕು ಬಸ್ ಸಹಾಬಿಮ್ಮನಿ ಹದೀಸ್ ಫೊಯ್ತಾ ಲಿವ್ವಾಫಾ ಲಿಯಂ ಕಿಯಂ ಎಗೆ ಮೀಹುಂ ಮದು ವಸೀಲತ್ತೆನ್ ನೆಸ್ ಜಮಾನುಗಾವೆಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಲ್ಮುವೆರಿಂ ವನಿ ಜನವಾರುಗೆ ಹಮಾಯಿ ಗಸ್ಕಹುಗೆ ಫತಾಯಿ ಎನೂನ್ ತಕೆತಿಗಾ ಲಿಯ ರಕ್ಕಾ ಕೊಫ್ಫಾ ಎಗತುಂ ಮೀಲಾದಿಂ ಅವ್ವಣ ಗರುಣುಗಾ ಚೈನಾ ಮಿಹುಂ ಫೊರುವಾಗೆನ್ ಗೆಂಗುಳುನು ಕರುದಾಹುಗೆ ಫೋಮ್ಯುಲಾ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ಲಿಬುಮಾಯಿ ಗುಳಿಗೆನ್ ಮುಸ್ಲಿಮುಂ ವನಿ ಕರುದಾ ಸುಫದ್ದಾ ಮುಳಿ ದುನಿಯಾ ಕರುದಾ ಸ್ತಾರಫ್ ಕೊಫ್ಫಾ ಎಗೊತುಂ ಇಸ್ಲಾಮಿ ರಕ್ತಕುಗ ಬೊಡತಿ ಲೈಬ್ರರಿತ ಉಫೆದಿಗೆಂದಿಯ ಅದಿ ಕುರಿಗೆ ಇಲ್ಮುವರಿಂಗೆ ಅಸ್ಲು ಮಸಕ್ಕಪುಳು ಮಖ್ತೂತಾತ್ ನೋತ ಮೆನ್ಯೂಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ ಮಿ ಲೈಬ್ರರಿ ತಕಾಯ್ ದಾರುಲ್ ಆಸಾರತಕುಗ ಇಲ್ಮಿ ಹಜಾನಾತುಗೆ ಗೊತುಗ ರಕ್ಕಾ ಕುರೆಗೆಂದಿಯ ಮಿಯಾಯ್ಕು ಬೈತುಲ್ ಹಿಕ್ಮಾಗೆ ನಮುಗ ಅಬ್ಬಾಸಿ ದೌಲತುಗ ದೀವಾನೆ ಉಫದ್ದ ಕುರಿಗೆ ಇಲ್ಮುತ ದಿರಾಸಾಕೋ ರಕ್ಕಾ ಕುರೆವುಣು ಅದಿ ಮಿಯಾದು ವೆಸ್ ಯೂರೋಪ್ಗೆ ಗೌಮುತಕುಂ ಹಿಂದೂ ಕರಾಯ್ ಗ್ರೀಕಾಯ್ ಮಿಸ್ರುಗೆ ಮುಸ್ಕುಳಿಲಿಯುಂತ ಹೋದು ಮಟ್ಟಕ ಭರೋಸಾವಣಿ ಮೆದು ಜಮಾನುಗ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ ಜಮಾಕೊ ಅದಿ ತರುಜಮಾ ಕೊಫಾವ ಲಿಯುಂತಕಕಂ ಫಹಗ ಕೊಲ್ಲಂಜೆಹೆ ಇಲ್ಮಿ ಹಗೀಗತಾಯ್ ತೆದುಕಂ ಕಶವರು ಕುರುಂ ಇಲ್ಮು ಉಗೆನುಮಾಯ್ ರಕ್ಕಾತೆರಿ ಕುರುಮಾಯ್ ಫೋರುಕೊದ್ದಿನುಮುಗ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ ಬೇನುಂ ಕುರಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವಿಸ್ನು ಎಗೊತುಂ ಕೀರಿತ ಗುರುವಾನ್ ಗೋವಾಲನಿ ಕೌನುಗೆ ಹಗೀಗತ್ತ ಹೋದುಮ ಮಿ ಹಗೀಗತ್ತ ಹೋದುಮಟ್ಟಕ ಮುಸ್ಲಿಮುಂ ಉಡುಗಾವ ಪ್ಲೆನೆಟ್ ತಕಾಯ್ ಬಿಮುಗಾವ ಮಖ್ಲೂಗಾತು ತಕಾಯ್ ಹಮಯ ವಾಸಿಲ್ವಿ ಇಲ್ಮಿ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಅಲೀಗ ಎಗೊತುಂ ಕುರಿಗೆ ಹುರಾಫತ್ ತಕ ಫುಲೋಕು ತಕಾಯ್ ಬಾತಿಲ್ ಗಬೂಲ್ ಕುರುನ್ ತಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಲ್ಮುವರಿನ್ ಜಾಗನ್ ನುದೆವ್ವಾ ಮಿಯಾಯಕು ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ ದುನಿಯಾ ತಾರಫ್ ಕೊ ಬಿಂಗಾಳಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವಿಸ್ನುಂ ನುವತ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗೆ ಸಬಬುಂ ಇಲ್ಮಿ ಕಂಕಮುಗ ಹೆಕಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನುವತ ಪ್ರೂಫ್ ಹೋದುಮುಗೆ ಮಗು ಕೊಶಿಗೆಂದಿಯ ಅದಿ ಮಿಯಾದು ಮಿದಕೆ ಜಮಾನಿ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಬಿಂಗಲಕಿ ಮೀ ಸೂರತು ಬಗರಾಗ ಅಲ್ಲಾಹ ತಾಲಾ ವಹೀಕುರವಾಫಾವ ಬಸ್ಫುಳೆಗೆ ಮಾನಾಗವನಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ವಿದಾಳುವಾಶವೆ ತ್ಯಾಬಾ ಮಿಹುಣ್ಣಿ ತೆದುವರಿಂ ಕಮುಗ ವಾಣಮ ತ್ಯಾಬಾ ಮಿಹುಂಗೆ ಬುರುಹಾನ್ ಹೆಕಿ ಗೆನ್ನಾಶವೆ ಆದ ಮಿಹ ಹಿಸಾಬುಮ್ಮೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾನಿ ಸೂದ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಜೈಬಾ ಮಿಹ ಹಿಸಾಬುಂ ಅಳಗೊಂಡು ಮಿ ಬಲಾಲನಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಎಳುಮುವೆರೆಂಗ್ ಗಂಗುಳುವ್ವಿ ಎಳುಮಿ ಮನ್ಹಜುಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಒಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನುವತ ಕಂಕಮ ಫರ್ವಾ ತೆರೆಕಮಾಯಕು ಬೆಲು ಇಸ್ಲಾಮಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮನ್ಹಜುಗೆ ಫೆಶುಮಕಿ ಅದಿ ತಮಕಿ ಒಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನುವತ ಕಂಕಮ ಫರ್ವಾ ತೆರೆಕಮಾಯಕು ಬಲ ಏಗೆ ಹಗೀಗ ದೆನೆಗತು ಕೀರಿತು ಗುರುವಾನುಗ ಎತಂಗ್ ಆಯತೆಗ್ಗಾವಣಿ ಕೌಣುಗಾವ ಕಂಕಮ ನಜರು ಹಿಂಗ ಏಗೆ ನಿಜಾಮತಕಾಯ್ ಹಗೀಗತ್ತ ದೆನೆಗತುಮ ಅಮುರು ಕೊರವ್ವಾಫ
muslimu science verin bani greek mihum fadaem buddige khayali visnumai falsafai hindu karage hisabu hedumai adi theory taka barosa bumuge badaluga udai bimugawa ilmi hagigatta amilla lolum bala dirasa kurumuga observatory takai laboratory takai gudurati mahawluga etas sateka gadira heda koffa Allah Taala wahi kurabwa fawa basfulege mana gawani fahe jamalu foddawa fawani kinekkam belu mattaka evren jamalan nubalani heyya adi udu falawa fawani kinekkam belu mattaka udan nubalani heyya ada muslimun gangulunu observation ge usu takuge terega kaunuge emmeha kame hingani ilahi gaanunun kama gabulu kurun adi fenna kankan hamakani hadanuga behettumega badaluga wara tafsilu kolliya record kurun adi nubakon oy boda khiyale fenijje nama amali gotum fenna hekitaka burave ekan ragalu kurun himene experiment amali gotun tajriba koggen kankan sabit kurun hamakani fenna fenumaka nuwata buddiga khiyalaka barosa bumuge badaluga amali gotun kankan koggen ege natija sabit kurumuge usul nuwata experimentation ilmi kankamuga beenun kurun mi duniya tajriba kuri mi duniya taaruf kuri muslim rumu verin tajriba kuruma ilme binawe fawa chemistry ge bappa Jabir ibn Hayyan vidalu fawani ilmu veriyage emme furatama zaruri kamaki amali tajriba kurun kama tajriba nukara mihaka emme akurege minwaru ves olun nufilane kama hama ayako empirical observation ge bani adi zamani scientific method ge bappa muslim ilmu veriya ibn Haytham vidalu fawani ilmuge hagigata hama deveni kankama farwa terikama ko bala adi ekan tajriba koggen kama adi clinical experiment nuata base veri kamuge amali tajriba ge bani ar razi wani base dinumuge kuring e base tajriba kurumuge usuta taraf kurawwafa miyadu wes base veri kamuga beenu kurave janawarum beenu koggen base tajriba kurumai control group nuata balimihum babaya bahagen tafatu farwa koggen wago denagatun adi balimiha base dinuma faho emihage hashiganda anna komme badala wara tafsil kolliya record kurun mi ar razi duniya taraf kurawwa fa base veri kamuge ilmi usuta miha hisabum presentation kuriya gendani ahel ಶುಕ್ರಿಯಾ ಸೂದ್ ಮಿಹಾಯ್ ಸಾಬುನ್ ಅಳಗಡು ಮಿ ಬಲಾಲನಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಇಲ್ಮು ವೆರಿನ್ ಗೆಂಗುಳುವಿ ಇಲ್ಮಿ ಮನ್ಹಜುಗ ತೆರೆನ್ ಇಲ್ಮಿ ಅಮಾನಾತ ಗದೀಮಿ ಜಮಾನುಗ ಎಕೇಕಿ ಇಲ್ಮು ವೆರಿನ್ನ ಖಿದುಮತ್ತರಿಂಗ ಮಸಕ್ಕತ್ತ ಬಲಾಗತುಮುಗ ಅದುಲುವೆರಿಕಮ ತೆದುವೆರಿಕಮಾಯಕು ನಗುಲಿ ಕುರುಮುಗ ಬದಲುಗ ಎಮಿಯಕು ನಿಸ್ಬವ್ವ ಗಬೀಲಾ ದೀನಾ ದರಿಕೊಳ ಅದೆ ನಿಸ್ಬವ್ವ ದೌಲತಬ್ಬಲ ಬೇನ್ಸಾಫಾಯ್ ದೊಗು ಬುಹುತಾನು ನುವತ ಹಗ್ಗು ನುನ್ ತಾರೀಫಾ ಸನಾ ಕಿಯಾಫಾವನಿ ಮದೆಕ್ಕೊನ್ನು මෙදු zamanuga Europe ilmi masakkatta ves kurevawani mi bidain misaleka Vikings gabilata gogmihun Ingresi vilata Fransesi vilata Europe ga rattaka din hamalataka gellun taguge sababun Europe ga liwunterim Vikings sifakofawani fureta tage gotuga miadu ves Vikings ge sahha maulumat liben huri e zamanuga muslim daturerin liafawa adulveri masdaru takun muslim ilmaveriin duniya taaruf kori etan ilme Europe wani emihunga amilla hodun taka gotuga muli duniya vikkafa adi muslim ilmaveringa nanta wani latinize koffa misaleka Jabir ibn Hayyan Giba ibn Khaysam al-Hazanna ibn Rushd Averroes al-Khwarizmi algorithmia al-Zahrawi al-Bukesis adi minum ves muslim ilmaveringa nanta wani badalu koffa muslimun gabulu kurani ilmaki amaanatakkamuga adi e amaanan ege hagguvelina raddu kuran jehena kamuga suratul nisa ge 50 awwana ayatuga Allah taala wahi kurawwa fawani
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا معنى هم كشورون أمانات إيجا هولبرنا رد كرما الله تيابامي هنن أمر كرابته أدي ميستاكونغ مدوغاتي أبامي حكم كرانما عدل بريكا مايكو حكم كرما بس أمر كرابته هم كشورون الله تيابامي هنن أين نصيحة دبا كنتتككي كيها رانغلو كنتتكن هيا هم كشورون الله مولان أسوا وديجنبا بلوا وديجنبا كلك كمغاوي ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ ಕುರಿಯಗೆ ಇಲ್ಮುವೆರಿಂಗೆ ಬಸ್ತ ನಕಲು ಕುರಾಯರು ಏಗೆ ಅಹುಲಿವೆರಿನ್ನ ನಿಸ್ಬಾ ಕುರುಮುಗೆ ಸೈಟೇಷನ್ ಉಸೂಲ್ ಹಿಫೆಟ್ಟಿ ಮಿ ಬಿಂಗಲುಗೆ ಮತೀಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಲ್ಮುವೆರಿನ್ನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟುಂ ವನಿ ಹಿಂದೂ ಕರಾಯ್ ಫಾರಿಸ್ ಕರಾಯ್ ಮಿಸ್ರಾಯ್ ಯೂನಾನ ಅದಿ ರೋಮನುಗೆ ಜಮಾನ್ವಿ ಇಲ್ಮಿ ಹೋದುಂತ ಹೋದ ಅಮಾನಾತರಿಕ ಮಾಯಕೋರ್ ತರುಜಮಾಕೋರ್ ರಕ್ಕಾ ಕೊಫ್ಫ අදි අදුලවරිකමායකෝ ඒ ඉල්මෙන් නිස්බක් කුරවේ ඉල්මෝ එරේකම් එකම් වනි රද්දු කුරවවාෆා මිහා හිසාබුම් ප්‍රෙසන්ටේෂන් කුරිය ගන්දානි ඊමා ಶುಕ್ರಿಯಾ ಆಹಿಲ್ මිහා හිසාබුම් අනුගණු බදාලානේ ඉස්ලාමී ඉල්මු වෙරින් ගංගුළුවේ උසූතකුගේ තෙරෙන් ಮೌಲೂಮಾತು ರಕ್ಕಾ ಕುರುಮಾಯ್ ಕಶವರು ಕುರುಮುಗೆ ಮನ್ಹಜು ನುವತ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನಜರಿಯಾಯಂ ಬಲಾಯರು ಹಿಂಗಾಫಾವ ಹಾದಿಸಾಯ ದಿರಾಸಾಯ ನುವತ ಈಜಾದೆಗ್ಗೆ ಇಲ್ಮಿ ಬುರದಂ ಬಿನಾವೆಗೆಂದನಿ ದೆಕಮೆಸ್ ಸಾಬಿತು ಕುರುಮುಗೆ ಮಚ್ಚ ಏಯ್ ಎ ಇಲ್ಮಿನ್ ನಿಸ್ಬೈ ಕುರವೆ ಫರಾತುಗೆ ಹುರಿ ಕುಳದಾನಕಮ ಹುನರು ವೆರಿಕಮ ತೆದುವೆರಿಕಮ ಅದಿ ಗಾಬಿಲ್ಕಂ ಅದಿ ಹಮಯ ಆಯ್ಕು ಎಯುಮೆಗ್ಗೆ ನುವತ ಹೋದುಮೆಗ್ಗೆ ವಾಹಕ ಅಳುಗಣು ಮೆನ್ನ ಹಮಯ ಆಸ್ಫಾವನಿ ಸಹ ಇತುಬಾರು ಕುರವೆ ಮಸ್ತರು ತಕುಂತೋ ಕಶವರು ಕುರು ಅದಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಲ್ಮು ವೆರಿಂವನಿ ಎಕ್ಕೆಕಿ ರಿವಾಯತ್ತ ದೊಗ ಒಳುಂ ಬೊಳುಮ ಹುರಾಫೈ ತಕುನ್ ದುರುಕುರು ಮಟ್ಟಕ ಎ ರಿವಾಯತಕಿ ಕಾಕು ಕೊಂತಾಕು ಕೊಂ ಇರಕು ಕೊಂ ಗೊತಕ ಅದಿ ಕಿಹಿನೆಗ್ಗೆನ ಖಬರೆತ್ತೋ ಸುವಾಲುಕೊ ಎಕಂ ಕಶವರು ಕುರವ್ವಾಫಾ ಮೀ ಮಿಜಮಾನುಗಾವೆಸ್ ಕಮೆಗ್ಗೆ ತೆದು ದೊಗು ಬೆಲುಮಟ್ಟಗ ಬೇಣುಂ ಕುರವೆ ಫಸ್ ಕಾಫ್ಗ ಉಸೂಲ್ ಇಸ್ನಾದು ನಿಜಾಮ್ ನುವತ ದ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮೀ ಹದೀಸ್ ಇಲ್ಮುವೆರಿನ್ ದುನಿಯಾ ತಾರಫ್ ಕುರವ್ವಿ ಎಮ್ಮೆ ವರುಗದ ಉಸೂಲ್ ಮೌಲೂಮಾತೆ ಲಿಬುಮುಂ ಎ ಮೌಲೂಮಾತು ಫುರತಮ ನಿಸ್ಬೈ ಕುರವೆ ಮೀಹಾಯಿ ಎಲಿಯೂನು ನೋತ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಂ ಕಿಯಾದಿಂ ಮೀಹಾಯಿ ದೆಮೆದುಗಾ ತಿಬಿ ಎಮ್ಮೆಂ ಎಯಿ ಕೊಂಬಯಕ್ಕಮ ಎಮೀಹುಂ ಉಳುನು ಜಮಾನ ಎರ್ರಶಕಕ್ ಗೊಸ್ ಎತ್ತಂ ವೆಫಾ ವೇತೋ ಬೆಲುಮ್ಮಿ ಇಸ್ನಾದು ನಿಜಾಮುಗೆ ಎಬ್ಬೇಣು ಅದಿ ಹಮಯ ಆಯ್ಕೋ ಎ ಮೌಲೂಮಾತೆ ಫೋರು ಕೊದ್ದಿನಮುಗ ಶಾಮಿಲ್ವಾ ಫರಾಯ್ತಕಕಿ ತೆದುವೆರಿ ಇತುಬಾರು ಕುರವೆ ಫರಾಯ್ತಕ ವುಮಕಿ ಎ ಮೌಲೂಮಾತು ತೆದು ಕುರುಮ ಕೊಮ್ಮೆಹೆನ್ ಲಾಜಿಮ್ ಕಮಗವ್ವಾ ಹೆಂದು ಎಂ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹೆಗ್ಗೆ ತೆದುವೆರಿ ಕಮ ಅಮಾನಾತ್ತೆರಿ ಕಮ ಹದಾನುಗೆ ವರುಗದ ಕಮಕೀವೆಸ್ ಎ ಖಬರೆ ಕಶವರು ಕುರ್ಮುಗ ಕುರಿಂ ಮುಸ್ಲಿಮು ಇಲ್ಮುವೆರಿನ್ ಸುವಾಲುಕೊ ಯಗಿನ್ ಕುರವ್ವಾ ಕಂಕಂ ಆದಿ ಹದೀಸ್ ಇಲ್ಮುಗೆ ತೆರೆನ್ ದುನಿಯಾ ತಾರಫ್ವಿ ಮಿ ಅಲ್ ಜರಹ್ ವ ತೌದೀಲ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಕಿ ಮಿಜಮಾನುಗ ಮೌಲೂಮಾತುಗೆ ಮಸ್ತರುಗೆ ತೆದು ಕಂಬೆಲು ಮಟ್ಟಕ ಬೇಣುಂ ಕುರವೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಉಸೂಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಾಯಿ ಇಲ್ಮುಗೆ ದಶುಂ ಮಿ ಸೆಷನ್ಗಾಮಿ ಬಲಾಲೆವುನಿ ಮೌಲೂಮಾತು ರಕ್ಕಾ ಕುರುಮಾಯಿ ಕಶವರು ಕುರುಂ ಅದಿ ಒಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನುವತ ಕಂಕಮ ಫರುವಾತೆರಿ ಕಮಾಯ್ಕು ಬೆಲುಂ ಅದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಮಲಿ ಗೊತ್ತೊನ್ ತಜುರಿಬಾ ಕೊಗ್ಗೆನ್ ಕಂಕನ್ ಸಾಬಿತು ಕುರುಂ ಅದಿ ಇಲ್ಮಿ ಅಮಾನಾತಾಯ್ ಮೌಲೂಮಾತು ರಕ್ಕಾ ಕುರುಮಾಯ್ ಕಶವರು ಕುರುಮುಗೆ ಮನ್ಹಜು ಅದಿ ಇಸ್ನಾದು ನಿಜಾಮ ಮಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನು ವೆಸ್ ಅಳುಗಣು ಮೆನ್ನ ಯಗೀಂ ವೆಗೆಂದ ಹಗೀಗತಕಿ ಇಲ್ಮು ಹೋದುಮ ಇಲ್ಮು ಫೆತುರುಮುಗ ಮಿಜಮಾನುಗ ಬೇಣುಂ ಕುರ ಹುರಿಹ ಉಸೂತಕಕಿ ಮುಸ್ಲಿಮು ಇಲ್ಮು ವೆರಿನ್ ದುನಿಯಾ ತಾರಫ್ ಕಫ್ಫಾವ ಉಸೂತಕೆಕ್ಕಂ ಅದಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ವನಿ ಮಿಕಮುಗಾವೆಸ್ ಎಹೆನ್ ದೀನ್ ತಕ ಸಗಾಫೆತ್ ತಕವ್ವುರೆ ಕುರಿಯ ರಾಫಾಕಂ
එහෙන් කමු මි මවලුමාත්තකකි බෙලුන් තෙරෙන්න බේණුන් තෙරි මවලුමාත්තකක වීකම උම්මීදු කුරාන් ಶುಕ್ರಿಯಾ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन. प्रेजेंटेशन खुशाल दिन कुदिन अदि विजासा वडागन नबी एम्मेहा बावरिंग अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. तिकुदिन मियदु ति हुशाहळादिं प्रेजेंटेशन इस्लाम दीना इल्मु वर तफातु एंगलकुं ए दरिवरुं गेनस्तिनि वर तफातु एंगलकुं दरिवरुं गेनस्तिनि वर इल्मी वाहकतके एकुदिन देक्की फहरेग्ग मे अडुवंति बेफुळुन्नं ए देक्की वाहक रंगळ फहुं वेस नु हेंगा दाण एहा वेस इल्मी वाहकतके ए दरिवरुं ए देक्की ವರ ಹಮ ಶೌಗುರಿ ಕಮಾಯಕು ಅಡುಹಂ ಅಡುಗೊಂಡಸ್ ಇನಿ ವರ ಫುರಿಹಂ ವಾಹಕತಗೆ ಹುರಿಹ ಕುದಿಂ ವೆಸ್ ಹುಷಾಯಳುನ್ ತೆರಿಕಂ ವೆಸ್ ವರ ರಂಗಳು ವರ ಮೊಳು ದೆನ್ ಅಳುಗೊಂಡು ಮಿಯಂ ಇತುರು ಕೊಲ್ಲಾನಂ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ವರಕ ಎಹೆನ್ ದಾಹಿರಯಕುಂ ಇಲ್ಮುಗೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಯಿರು ಇಲ್ಮಕಿ ವರ ಫುಳ ದಾಯಿರಗೆ ದೆಕ್ಕೇನ ವಾಹಕೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಕಿ ಹುರಿಹಾ ಕೌನುಗೆ ಮಿ ಕೌನುಗವಾ ಹುರಿಹಾ ಇಲ್ಮೆ ಎಮ್ಮೆ ಮೊಳ ದೆನೆ ವಡಗನ್ನವಾ ಫರ ಏನಿ ಮಿಸಾಲಕಂ ಅಹರುಂ ವೆಸ್ ಇನ್ಸಾನುಂ ಎಚ್ಚೆಂ ಹದಾಫಿಕಮುಗ ವಣೀನಮ ಎಕಮ ಎಚ್ ಎವಿಹಕೊ ಎಹದಿ ಮಿಸಾಲಕ ಗೊಂಡಿ ಎಜ್ಜೆಹಿ ಎ ಗೊಂಡಿ ಕಿಹಿನತ್ತೋ ಎಜೆಹಿ ಎ ಗೊಂಡಿಯ ಕಿಹಿನತ್ತೋ ಕೊಂಕಹಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಕೆತ್ತೋ ಬೇಣುಂ ಕುರಿ ರಂಗಳಂ ಎಂಗೇನೆ ಮಿಹಕ ಹಮೆ ಗೊತ್ತಾ ಕೌನುಗೆ ಖಾಲಿಕ್ ಅಂತ ಫರ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಿ ಕೌನು ಫೆದ್ದವಿ ನೆ ಮಿ ಕೌನು ಗವಾ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ಎ ಮೊಳ ದಿನವಡೆ ಗನ್ನವಾನಿ ಎ ಕಲಾಂಗೆ ದೆನ್ ಇನ್ಸಾನುನ್ನ ಮಿಯೊನ್ನನಿ ಮಿ ಇಲ್ಮು ಹಾಸಿಲ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಮಸಕ್ಕ ಕುರು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕೀರಿತ ಕುರ್ಆನ್ ಗಸ್ ವಹಿ ಕುರಬಾವನಿ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا මින් දලීලු කොද්දෙනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අහරුමෙන්නම් උංගන්නා දින් ඉල්මෙන් නෝනි අහරුමෙන්නක නේගිනකම් ඉන්සානුන්නම් ඔති ඒ ඉල්මු ಹಾಸಿಲ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ඒ knowledge ಹಾಸಿಲ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಮಸಕ್ಕ ಕೊರು ಮಿಸಾಲಕ ಮಿ ದರಿವರುಂಗ ವಾಹಕ ಸಿಂಗಾಯಿ ಹಿಂಗ ಗೊಸ್ಸಿ ವಾಹಕಕ ಹುಷಾಳ ದೀಫೆ ಕುದಿಂ ಕುರಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜ್ ನೋತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ರನ್ ಜಮಾನುಗ ವರ ಗಿನ ಮಸಕ್ಕತ್ತಕ್ಕೆ ವರ ಗಿನ ಹಿದುಮತ್ತಕ್ಕೆ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾಫವೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಇಲ್ಮರಿ ದೆನ್ ಮಿಹಾರು ಕೀವೆಗಿಂ ಹೇ එකහල මන්සරත නුෆෙන්නනේ කීනෙන් හේ මිවනි මිහාරකන් අස් අස්ලු එදුවස්සර ඉල්මු හෝදමට්ටක එකුරි මසක්ක මිහාරෝ නුකුරවේ ದೆನ್ ಕಿರಿತ ಗುರುವಾನುಗ ಫುರತಂ ಬಾವಾಲೆವಿನ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಬಾವಾಲೆವನಿ ಹಿಂದು ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ಫುರತ ಮಾಯದಗ ಬಾವಾಲೆವನಿ ಇಕ್ರಾ ಕಿಯವಾ ವಿದಾಳು ಆಶೆ ನುವತ ಲಾನ್ ಕುರಾಶೆ ಉಂಗೆನೇಶೆ ಎಹವೆ ಮೀಗೆಂ ವೆಸ್ ಹಾಮೆ ಬಕೊದ್ದೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಉಂಗನು ಮಟ್ಟಕ ಅಹಮಿಯತ್ ಕಂದೆ ಮಿಂವರು ದೆನ್ ಇದು ಮುಂಗೇನು ಬೇಗೊತ್ತು ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅದೇ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವಾವೆನೆ ತಲಬುಲ್ ಇಲ್ಮ್ ಫರೀದತುನ್ ಅಲಾ ಕುಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮಿನ್ ಇದು ಮುಂಗೇನು ಮಕಿಯೇ ಕೊಮ್ಮೆ ಮುಸ್ಲಿಮಕ ಫರ್ದಕ್ಕೆ ಮಾನಕ್ಕೆ ವಾಜಿಬಕ್ಕೆ ಕೊಮ್ಮೆಂ ಕುರನ್ ಜಿಹೇನೆ ಕಮಕೆ ಮೀಗೆ ಮಾನಕ್ಕೆ ಮುರಾದಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಂ ದೀನಿ ಇಲ್ಮ್ ನುವತ
ඉස්ලාම් දීන ගුළුන් හොරි ඉල්මතක ගවාහක එන්නු මෙදක්කන එහෙන් හුරිහා වත්තරත ගෙවස් ඉල්ම මිසාලක අල්මන් අබදස් ජෙහ මස්තලේ බයිෆාරු අංහනු ඩොක්ටර් ක දක්කන් ගොස්ස අංහන නුහන්නානේ ඩොක්ටර් ක ෆිරිහනුන් තිබේන එහෙන් වෙගෙන් මේ ජෙහනේ අංහනුම් වෙස් ඩොක්ටර් නවාන් අංහනු ඩොක්ටර් වෙස් උෆෙදෙන් වජේ එම ඉස්ලාම් දී වකි ජින්සකන්නු බලා හම හුරිහා වකි ෆිරිහෙන් කුදින් එකඤ්ඤන් නුන් ඉල්මුගෙන මේ ජෙහනේ අංහෙන් කුදින් වෙස් ඉල්මුගෙනෙන් එවජේ දැන් ඉල්මු උගෙන මුන්දා හින්දු තිකුදින් වෙස් අහන එම්ස් හඳාන් කුරන් ජෙහෙන අපදුස් ඉල්මු ඉතුරු කොද්දවාත දුආ කුරා මිසාලක රබ්බි සිද්නි ඉල්මා මිකහල දුආත ගිනගිනෙන් දුආත කුරුමකි ඒ වර මුහිම්මුකම එයිනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉල්මු දෙවවා ෆරාතකේ දැන් අදිවස් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරබ්වා වේ එමීහෙක්ගේ මගු එයි ඉල්මුග මතේක බිනාගම මග නුවත ඉල්මුග මග ගතුක ඉඛතියාර කොෆි මීහෙක්කම ගවනි නම එමීහා ය සුවරුගේ මගු ෆහිකොත් දෙවවා එහෙන් වීම මීගෙන් මේ හුරිහා මෞලවත්තකුම් වෙස් මියගේ කමකි ඉල්මකි කිහා මුහිම්මු කමෙන් ආරමන් හයාතුග වකි කහල ඉල්මකන් නුබලා හම එයි හුද්ද මානකි ඉස්ලාම් දීන් ඉල්ම උගනුම හුද්ද කුරා ඉල්ම කබග වනි නම ආරමන් ඉල්ම උගනි ඒගෙන් එබ ජෙහෙ ආරමන්ගේ දීනා ආරමන් ගෞමා ආරමන් එමෙන් මේ අහර්මන්ගේ මේ දීන් අහර්මන්ගේ ඉජ්තිමායි කන්තත් ඉස්ලාහ කුරමට්ටක හසක් කුර දැන් මිදම මිදවස්සරගස් මිහර මේ ෆහකන් ඇස් මිවාගතකි ඉල්මු කුරියා බලාර කුරිග වෙජ්ජියා ඉල්මු හාසිල් කුරමට්ටක එම්මේ හදීස නුවත එම්මේ මෞලුමාතෙන් හාසිල් කුරමට්ටක එතන් හාස් කිලෝමීටරෙක් දුරු ගහුන්න ඉල්ම් වෙරියකා හම දතුරු බකුර එහෙන්නම්ස් මිහාරු මිජේනි අතුගවන්න ෆෝනුන් වර ෆසීහ කමායක ඉල්මු ගනුවේ මීග සවබන් අස්තු ඉන්සානාගේ සිකුණ්ඩිගේ වලිකෂිකම් වර බොඩ ෆාහංග බක එයි මා බොඩු කමෙන් නුකොන් ඉල්මු ගෙන වීම වාගතකි ඉන්සානා බොඩ කන්නවණි එහෙම වීම ඉල්මු උගෙනෙන් හෙදේ නම බකි මාලුමාත්තකේ ඒ මිසාලකන් එමිහකු බේණුම් වේ මියණි කමක මාලුමාත හොදාලා මෙම ඉන්ටර්නෙට් සර්ච් කරන් බදලුවා ඒක බදලුක මිසාලක ෆොක්කියු තෆාතු දායිරතකුන් ලේෆාවා ෆොත්තකියු ෆොක්කියුමකින් ෆොක්කියුමුගේ සවබොන් ඉන්සානාගේ ඉතිකුඩි වරක් බොඩ තනවස් වෙගෙන් දාන ඒකි දායිරතකුන් ලේෆාවා ෆොත්ත හැම එකනේ දීනි දායිරයන්නෝ ama ehen tafat dairata ku lefa wafatta ehni insana ga hashigana kaana beenum wafa dan insana ga sekundiya beenum wa ichaki ilm ehmema mi huriha be fulum wes adi dariwarum wes mikama samalukan din mangai den adi huriha dariwarum wes hushala din presentation taka adi wes faharo shukr danna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورا فريهم يا أرجون منا دريورون تك ورا فريهم presentation وشهلا ديفي إسلام دينوغا علم أيكيها بدو أهمية كم الدفاع فاوا إتشكان ورا فريهم يا مدريورون بيان كديف إنكم أقولوا مدريورون هيفورو دين adi mi dairain koriyad diuma ilmu uganuga koriyara diuma orgondo nasihattari wasiya quran allah taala mikudinge masakatakuga barakalla hiyo tawfiq dawash demi presentation orgondo mena egigen gossi muslim ilmerin kiha bodu khidumattake duniya koddewa fawakam egotun scientific method agunu men miharwes scientistum mi beenu kuramunda kankan establish කරුමට්ටක අනුවත් කංකමගේ හගීග දෙනගන
ಹಗೀಗ ಹೋದು ಮಟ್ಟಕ ಹಗೀಗ ಗಾಯಂ ಕುರು ಮಟ್ಟಕ ಗೆಂಗುಳೆ ಎ ಮಗು ದಿರಾಸಾ ಕುರುಮಗೆ ಮಗು ಈ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಕಿ ಹೆಮ ಮೀ ಮೆಥಡ್ ಈಜಾದು ಮಿ ಕುರೆವ್ವಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಲ್ಮರಿಂಕಂ ಈ ಹಮ ಹುಣಗುಗೆ ಇಲ್ಮರಿಂ ವೆಸ್ ಯುತರಾಫ್ ವೆಫಾವಾ ಹಗೀಗತೆ ದೆ ಮಿದ್ದರಿವರುಂ ಹುಷ ಹೇಳುವ್ವಿ ನುಕಿತಾತಕ ಬೆಲಾಲ ರುಗ ಅಳುಗಂಡು ನೋಟು ಕುಫಾವಿಸ್ ಎಬವೆ ವರ ಬೊಡಾಳುಗಳ ಮೇ ಬೆಗಿಗೆಂದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಲ್ಮರಿಂ ಕಂಕಮುಗೆ ಹಗೀಗ ಹೋದ ಬಲ ದಿನಗತುಮ ದೆವ್ವಿ ಹಮ್ಮಿಯತುಕ ಕಂಕಂ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಕುರುಮ ಅದಿ ಎಯಾ ಎಕುಗ ಅಮಾನಾತ್ತರಿಕಮ ಎಕುಗ ಎ ಕುರಾ ಮಸಕತೆ ಕುರಂ ಎ ದೆವ್ವಿ ಅಹಮ್ಮಿಯತು ಹಮ ಎಯಾ ಎಕುಗ ಅಳುಗಂಡ ಹಮ ಅಳಾಗೆ ತಂಕೊಳೆ ಎಯಿ ಯೂರೋಪ್ಗ ವರ ಅಮ ಗದಫದ ಬೈ ವೈಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೀಯೈ ಎಮ ವೈಕಿಂಗ್ಸ್ ವೆಸ್ಸೈ ಫುರೇತಾ ಅಂತಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಮೀ ಹುಂದಕ್ಕೆ ಮುಂಗೈ ಎಗೊತ್ತ ತಿಬ್ಬಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಲ್ಮರಿಂ ಯೂರೋಪ ರೆನೈಸೆನ್ಸ್ ನುವತ ಎಮಿ ಹುಂ ಎದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಮಿ ಹೇಲೊಂತರಿ ಕಮುಗೆ ರನ್ ಜಮಾನ್ ಗೆನೈ ಎಮ ಮೀನ್ ಅವ್ರ ಮೆಗಿಗೆಂದನಿ ಕೊಂ ಕಮೆತ್ತೋ ಅವ್ರ ಮೆಗಿಗೆಂದನಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಲ್ಮರಿನ್ ನಕಿ ಎಯಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಟ್ಟಕ ಎವನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಫ್ರಿಹಮ ಉಸೂಲುಗೆ ತೆರೆಂ ಕಂಕಂ ಕುರವ್ವಾ ಬಯಕಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದಿನುಗಾ ಮಿಯೊನ್ನ ಅದುಲ್ವರಿ ಕಮ ಅಮಾನಾತ್ತರಿ ಕಮ ಮೀಹುನ ರಹಂ ಕುರುಮ ಓಗಾತರಿವು ಮುಗೆ ಮಗುಂ ಕಂಕಂ ಕುರವ್ವಿ ಬಯಕಂ ಎಂ ಬೈ ಅವನ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ವೆಸ್ ದಸ್ಕೊದ್ದ ವಾಫಾವಾ ಕಮಕಿ ದೆನ್ ಇಲ್ಮುಗೆ ಹುಲ್ಲರಿನ ಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ದರಜು ಫುಲ್ಲ ವಾಫಾವಾ ಬೈ එකං අංගවා කිරිත් ගුරුවානුගාවස් මුජාදිලා සූරතුගේ 11 නායතුගා අල්ලාහ් තාලා වහී කරවා ෆවේ යර්ෆඋල්ලාහු الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات තිබාම හුගතෙන් ඊමාන් විමිහුන්නා අදී ඉල්මු වෙරින් දරජතකක අල්ලාහ් උෆුල්ලවිය අල්ලාහ් උෆුල්ලවයි එහෙම වීම එයිගේ බැගිගෙන්දේ අල්ලාහ් දරජ උෆුල්ලවා බයකං ඉල්ම් බරින්න කීයයි දැන් ඒ දරජ උෆුල්ලුමා එකුගා අදී ඒ නිමුනියෙන් නෝන් ඒ ඉල්ම් බරින්ගේ තවාදු වෙරිකං ඉතුරු වෙගෙන්දේ ඒ අයකුගා ඒ බොඩාව කිබ්රුරි වාකමෙන් නෝන් බොඩාව කිබ්රුරුම කීයයි මීහාගේ හලාක් එගතුන් ඉබ්ලිස්ගේ හලාක වෙගෙන්දී කොන් කමෙත්තෝ ඒනස් බොඩාව කිබ්රුරි වෙගති ඒනා කීයයි අල්ලාහ් තාලා ආලම් තක් තෙරේ ඉක්තියාරු කරවා ආලම් තක් මච්චා ખાસ මගාමෙ දෙව්වි මඛලූගේ ඒන සජිදනු ජහතනෙ බිම්මතිනෙක් කමවන්නේ එහා අලුවෙරි කමායකුගා මති දරජ්ජ ගවලෙමුන් ඒන බොඩාව කිබුරි වෙගති ඒන බොනි خلقتني من نار وخلقته من طين ඉබයිලා තිමන්න හෙද්දෙවි අලිෆානුන්නේ අදී ඒන අබහි ආදම්ගේ ෆානු හෙද්දෙවි මෂින්නේ ඒ බොඩාව කිබුරි වෙගති දැන් එහෙදිම අල්ලාහ් තාලා බරකා ලවනි එකමුගා තවාදු වරිවමා ඕගාතරිවමා අමානතරිකන් හිමනෝ එහෙම ඔවේ හදීස් පුලුකන් ගවා ෆමන් තවාදා ලිල්ලාහි රෆා අල්ලාහ් තකා තවාදු වරි වෙච්ච මීහකු ගේ දරජා අල්ලාහ් ෆුල්ලවේ දැන් ඉල්මරි විදාලවනි එකොතා හවාලා දිනුන් එයිවස් ඉල්මුගා බරකා ලෙව්වේ සබබකේ එහෙම එකවුන ලෝකුරිමති මිහා රොබි ෆෙන්නනි මුස්ලිම් ඉල්මරි වෙස් හවාලා දෙවවා අමානතරි කමකුගා කරෙවි මසක්ක ඒක අල්ලාහ් තාලා එවනි බරකා ලවවා අදි අලුබරහම එගිගෙන්දේ ගුරුවානා මෙද විස්දා ෆිකරු කො තදබ්බුරු කුරුන් ඒ අල්ලාහ් කීරිත් කුර්ආනුගා වරත කුරාරු කො අංගවාෆාවා කම උතුන් රූම් සූරතුගේ 22 වෙනි අතුගා අල්ලාහ් වහී කරවා වනි ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين අධිකලංග ප්‍රොදුමන්තකමුගේ හිකිතොක්ක තෙරේගා වෙයේ උඩුතකා බින් හෙද්දවුමා අදි තියබාමි හුංගේ දූත අදි එබහි බස්තා අදි තියබාමි හුංගේ කුලත තෆාතු කරෙව් ගාගේ කුලත තෆාතු කරෙව් හමකසුන් එකමුගා දන්න මීහුණ ඉල්මරින්න හිකිතකෙ වෙයේ එහෙම හොදා බෙලො නේ ගුරුවානු කර තකුරාරු කබේ අෆලා යතදබ්බරුන අල්කුර්ආන් ගුරුවානා මෙදුගා එබෑමිහුන් තදබ්බරු නුකරණී හෙయ్య විස්නා ෆික්රු නුකරණී හෙయ్య හැම ඒ උස්ලූබ් අලුමෙන් කුරියන් දෙරෙන්ජෙනි කංකං හොදා බලා දිරාසා කරුම් ගොසු නෙන් අල්ලාහ් තාලාගේ ඉස්ම ෆෘතක තරේගාව සිමනේ අල් අලීම් وهو العليم القدير කුරානු ගංගවා ෆෙවනි එකලාංගේ කීයයි රිහාකම මුලද්ද නෙබටිගෙන් වා කුලදුම් වන්ත ඉලාහ අදි හම්බයා කුගා ගුරුවානුගා එබවේ එගොතවර තකුරාරුක
وهو بكل شيء عليم ادي كلانگه ki komme kame muladden wadigen wa ilahe e malumen visda fikru ko alumen hayatuga tanfiz kuram mijeheni islam dinuga mi angwa fa wa usul visda fikru ko tadabbur kurumuge usul den ilmu behigen wa bataka bala iruga mi usamumen denegatu muhim nokutay egotun ustad irfan wes alilwa levvi e farudakkan ehma egotun ilmerin ilmu mana kurawwaru imam al-ghazali vidalu fave ilmaki yi allah ma'rifa ko denegatuma adi allah taala ge makhluqun ma'rifa ko denegatuma ekalaage muli kainatu galawwa fawa huriha kamege hagiga denegatum mattaka masakko ekangam hagiga hodagatume hema iye ilmaki yi nen ilmu behigen wa batak blar fardu kifaya egetere gaay bahimene fardu ain egetere bahimene ei komme miha kurun wajibgen wa kankan hodun ei komme miha ko hoda bala denegatun wajibgen wa ilmuta egotun namada zakata rodaya adi guruan ves kewange min war kurun ehma fada kankan komme be kuran jehe nenge bohori kifayatuge farudta komme mujtamega ves tibenjehe egotun dini ilmu genigen tibi ege hukumta mihuna bunde waruge mihun adi ebeku darurat triwe fawa ege beenun jehi fawa kankan e kankan ungeni emujtamaka khiduma qur'ane mihun tibenjehe ehuma ei kifatuge farultake ilmarin vidalwane adi hama yak faha kollan jehe negota hema hudda edi edwigen wa sunna ilmuta egota bohure nenge yakuga haram ilmutawisse bohure haram ilmutaka ki ei allah haram kurawwa fawa kankan adi bohure makruha kankan wes emein faada en qur'ane kankan eho miharuge zuwan jida balala ruga waragina kudin eba mi dirasa ko war ahulu eriwe ekeki kulunteringe muli biography emihunge hayata emihunge ufanduha efada kankan not film kule emihunge efada kankan emihunge riha maulumat warangalo kudin kiyade de kamo ko mikudin nakashennege zuwan kudin kitangina be kashennege ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ge siyarate ikle fanu gam yobe kamaluna ki ko baakame adi ikle fanu go dari kanuna ki ko baakame dari kambaluna ki ko baakame ne malumen hoda bala e ahamiyatu kan devvi kankan ei alumen abduwes denegan nanjehe ei dunia akhiratata ka muslimun masakke quran mijehene ehmima faada hore ilma devunge di manabiya sallallahu alaihi wasallam komme fatistamate ke fon dua kurawwa ulwi allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala ya allah mela faada hore ilmaka adi heogamwa rizqaka adi qabul wigamwa amalet devwa faandevi adi kale faanu rakkatrikama edi wadaga faada enne ilmu hem allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa kale faada dua kurawwa ulwi faada anukura ilmu takun allah gutatu rakkatrikama edi wadaga nome ehm aluru men ves faada huri ilmu hodan khas ahamiyatu kam eddenje he ei ege sawman allah daraja ufulla wakame hadis protako gave malaika bekalon heo dua kurawwa adi ebekalon warafulta ilmu hoda dariwarattaka tirikurawwa ihutiram gagoto adi obe inna allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namlata fi juhriha hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nas khair allah ekalanga malaikatunna adi udutaka abemuga waha takech ඒගතරේගා හොරුගා ඔන්න හිනිවෙස් අධි කඩුවටීගා ඔන්න බොඩුමස් වෙස් හෝදුවා කුරය මිස්තකුන්න හේකංකං උගන්නා දේ මේ හොන එම්බ ඉල්ම දෙවවා ෆාවා හම්යතු කම් නැගි ගෙන්දනි අධි ඉල්ම වරියාවෙස් ඉල්ම ගරිෆාවා ඉල්ම වරියාවෙස් හෝදුවා කුරය ෆදන් හමෝවේ රිවාත ගෞඩුතක අබමුගා වාහා ෆරාත් අධි හම යාකුගා අංගවා ෆවේ අල්ලාහ් තාලා දෙවවා මතිවරි daraja e kan sifa kurawmun angawa fawe fadlul alimi ala al abidi ka fadlil qamari fi laylatil badri ala sa'iril kawakib ilmu wariya aluvariya ge macha allah ma kurawwa fawa gotuge misalaki hadu emme furihamawa vilere saada vilere nota fanara vilere mire he malgunu me faha koteve mi saada vilere hadwara riti ehma e handu
tehen duriha taritake macca Allahu ma kurawwa fawa misale ilmeriya alveriya ge macca Allahu ma kurawfum ei onnani angwa man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi mihaka hewkamaka magudakka de mihaya emiha hewdakam magudakka din miha kura hewkamage sawab Allahu devwa ani miha maruma fo sawab libe kanta kutreve sangwa fave ilmun yuntafa bihi emiha ka faada qur'an ilmeke em faada qur'an mihuna faada qur'an vi ilme e du ko fa diumun girun sawab devwa he malumen mi zikura aquran ni muslim ilmerin takegge ei mi geta garunun take kurin e bekalon du kura wafawa ilmuta em e bekalon sawab liben malumen visnala vi em malumen ves masak quran vi gota ilmu hoda faada hur ilmu hoda faada hur ilmu hoda kurira diuma adi mujtama ein rangalu khidumate kureveto malumen balan jeheni nen Allah haram kura wafawa ilmutaka wakim boda duru heriwan jehe egotum haram kura wafawa ilmutak beterega sihuru fadakankama adi mujtama uterega mi fahish munkarata fitruma magu fahiwa fada kankama efada kankan ei duruhli wanje adi hama yakuga dengalu faha kollen fashamum wes muslim milmaring wara frihama mafhum rahmatuge mafhumaki oga trikamuge mafhumaki egotun dinuga haram kurawwa fave mihistakunge abuta hodangulu hoda belumge tere bahimene observe kurumge tere dirasa kurumge tere bahimene egota misalaka bi baymi hun kuraka me zamanuge ane social media ya ifadechya am famani ema mistakunge ku hodangulu ei haram kurwa fa wail manakai ehma dinu gonnani yota mistakunge abuta hodangulu miha Allahu miha ge abuta hodwa wadimuga demi wadigam vege adi emiha ku fadhiha kurwana ye Allah taala e fadang masakura mehu adi Allah harukashu wadiganna wa kove angwa ei hisab bello magaves egota mihuna e ogatri nuwa mehu mihuna egota mi ayabuta honna huriha emmengeves kutta kureven efatakan ka forwa dino eives miga hibane kame ilmerin warabodo hammet kame devwa fave egota hadis ilmerin west wahakta nagul kura waruga egota gos kankan egota mi nan bayan luko nagul kura wa fa horewara adi ei islam dino ilmerin amanat trikam tere ebe kalonge ogatri kam tere hamaru men misal liban je kame den rodamas kam gawe suma ko de hamanu kurukollan hifala iroga alondu alelwalam beenum ve komisra karodam hagule detin nukuta ves ei ema tadabburu kurum ga wa kalunu men midakkane kankan hoda bala kankam ga hagiga denegane faada hori ilme libigato envima e duruan tadabburu kurum manabiya sallallahu alaihi wasallam ves khassa ham yatkame devvi egoto kale fan hadis kurwa fa ve shayyabatni hud wa akhawatuha الواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت تمن كليغ فانو استشرفوا نورفلو وي هود سورة أخت سورة كيوا ودالو مغسابنه هم كيوا ودالو ويغ مانيا مد وسنا وداغن فكر كروا تدبر كروا مغسابنه نه أخت سورة كتري گنوالي المرسلات سورة عما يتساءلون إذا الشمس كورت ادي الواقعة مفرد مسألة الواقعة then ehma mita alwaqiya suratu ge waha ka malu hama dannawalam beenum ve niham sah hadis hama ilmani vidalwani rasulullah ma misurat kiwa vidalu kan e bayenge then adi then hama alume muli hayatu ge faada hifene nukuta kam ge waati alundu hama hatru nukuta fa ha kuru kollana egotum angawa fo nani man qara bi miyati ayatin fi laylatin kutiba lahu qunutu layla miha ko reegande gas sate kayak kiwa fiya emiha ka muli re alukan kuri kam ge sawab devai bonus sawab goto Allahu rahma fulu na wagia surat ei egotum faha kolleve ei ema sate ka ayate bunima war ginami huna hiwani ei war ginawagutu beenum wana kamen hen ei ema shahada kiyagen be mi humbune gadien haru wana nun hete kama nota ba gadien haru hagitu ka first minute beenum wani mikan kollan ema Allahu rahma ha tarvasugemme alumen wagia surat ke wafiya nodiha ha ayen ei evuli guruwan wes me fasehe kam faha kurewen suran ei egota sate khama kura adi mana bias kewa vidalu hama umtu gilmari vidalu ve devigen ve ye sura komeriya kiyevun be riwayat ko gave ei risku terwas ko divwa sababe ke dhaif riwayat kama ilmari vidalu wani ekam ko baru libeye goton hama saudi ga miharu mufti wes vidalu ve
ei komere kiyevun edevigem warangol surate ke yege manayam dadi visna fikru kurashe rasulullah sallallahu alaihi wasallam istashfulu nurafulu vikama yonani waredo fa e visna eyamedu tadabburu kurawwa kirit kurawumuge sohobon mami guruwanuge massaru guruwan baawale wonu massaru hema ilmu allu men libiganna iruga mifada akhiratavves allu menna invest kuramen huri maguta bala allu men invest kuram wiye ema wagiya sura kiyawama higashe komerak node ha aya kiyawaf itura hataru aya beenumani sate kama kuran qul huwallahu ahad kiyawafiya hema mi haka yoti sate ka aya hamave mulre allu kon kuri kamuge sawab jama kurawifa hamle fada ane bulku sura vessei komre kiyawun edivigem wa surate kawwaluge azabunna naraka gazabun emi heku sadama kodde surate kam hama sah hadis protakon waridu gemve den hama mulire allu kon kuri kamuge sawab ituru tinka me hama zikrullah fanimmalana den ei hadis kurwa fanani bagara suratuge fahudiyata be hoto man qarahuma fi laylatin kafata ediya mi heku regandege kiyawa fi area ka fudeye rakkatri kamuge gotum ves adi eya kuga emiha kam erege reyelu kamuge gotum besil mari midalwani bonus sawab ge gotuga erege reyelu kamuge sawab allah emiha ka liuwa devve ehma mide aya amana rasulullah yukallifullah mide komra kolon men kiyawanvi evves gegga tinre wanden edeya kiyevijja ge ka shaytana karenwa kamves obe hadis plaga waredof nen adi hama ya kuga den tivwana kamaka mulirelu kon kuri kamuge sawab libe kama angwa fonani من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله إشاء نمات جماعة كف ميها ريغن الدباكل باري يلكون كل فدا هذه إشاء كرم فهو فتس بس جماعة كف ميها أميها مول ري يلكون كل فدا إما ميد نمات جماعة كرم بي دين أنهم بيفلون إما كوري كل كراش المريم بدارواني يجي ما رين إم هوامل تكتره هو نما ده يجي فرت ما قطوع هذا كورون رسول حديث كروا إما فرت ما قطوع كورو ما يسكندي في أنهم بيفلون أدي يدوي جنب هم جيجا جماعة هدنيا رسول جنب بكملون كره في فدان كورون كم كأنهنونا يجي ما إن شاء الله يقطع كوري كلوجا إسكندي جنب بدنا ما جماعة توجا كورون دين فهو كمكا رودم خاص كان مولي ريالو كم كوري كم الثواب حاصل كورو مرتكا ونني من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة إمام يأكل نمندن هو في ميها كمولي ريالو كم كوري كم الثواب دوا هوته إهم فيما أردومن بلم في تراويس كريبتو إمام يأكل نمندن هو ريبتو مي رودم هوجة ريتا كوجا دم باكي ميهوري ريتا كوجا بس إيه ورجينا الثواب أردومنا لبينا مجك كاي يجين إهم أردومن ميفدا كان ميفادا هو ريال ماكي إنجي تو ميفدا كان أردومن هودا بلا adi akhirat ves amun men invest kuram vi allah taala erun yaginum ves ebega kangamuga baraka lavva rizq tanavs ko devva adi huriha kam eira hoge rahuma fulun fahi ko devvan ebega hinham johun genes devvan ebega kangamuga baraka lavva ehma allah taala erun men emmen ves mifada kangamuga hifum ge tawfiq devvash ema mi uru faha kuri fada fada hori ilmu ema ifada kanga hoda beliwarak warak gina adi erun men muli hayatu ge ves beanun hifene kankan ema wara muhimu mawduutake councilum mikravani wara aguhuri masaka pole egotun zuwan kodin dina lo hulu mattakaves ema council shukura da kurang mifata program tarawa kamattaka adi tibe from masaktoga baraka lavwa almenge zuwan ladarinna fada kurunivi masakate kamuga masakata lavwash adi almeng emenaves fada huril muhasil ko fada huril mufutrum tawfiq adul men maruma fahuves in sawab liblibi hunnaana gotuga faada hore ilmu dukofa miduniya duko daru dium ge tawfiq allah subhanahu wa taala devwash adul menge ilmu ga baraka lavwa muriha dari warna kiwes mujtama faada hore taywan te kamuga lavwa al metrega ifad kudin gina kurawwash amin subhanakallahumma bihamdik nashhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ಶುಕ್ರಿಯಾ ಶೇಹುಂ ಅದಿ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಈ ಟೀಮ್ಗೆ ಹುಷಿಯೈ ಮೆಂಬರು ಮೀ ಬರಹ
දමස්සගේ හැවි මාෆුන් හම නිම්මාලන්නේ නේ එකමකේ සම නිම්මාලුමුගේ කුරියෙන් හම එව්වාහක මාස් බෙඩලන්න බේණුම් වේ අස්ලු මි ෆෝරම් බාන්න වෙගෙන් අපුම් මි සුරුහිතේ කණ්ඩායම් හම ඉල්මරියුන් නායකී මි ෂේහුන් නායකී අපුම් මෂවරාත් එකකෝ දෙතින් බද්දවම් බාෆෙ මි තීවේ කණ්ඩායම් මි මවුදු මි ඉස්ලාම් දීනායි ඉල්මු ගේ වාහක අපුන්ගේ තරේ අපුන් දෙක්කි හිසාබහරට මා දුරහ මිකුදුන් දතර කෝහෙ මිති මා ෆුනහ මාසු උස්තාද් ඉර්ෆාන් විදාල වී ගොතහ මා සම මේ හිතහරි අපුන් දෙක්කි වාහක අන්නුනා මිමි හුම් මිදක්කනි එකම අස්ලු මී ගෝ නිමුනුම් මා හංගීගේ අදි අපුන් දෙක්කි වාහක මා පුරිහමාශකන් මියෝති තිකුදුන් ගිනා හොදරෙෆේ අස්ලු මී කුරිය මෂාස්නියගේ මී සයිටේෂන් නා මියතති අපනස් කේවි කල් ඒ අඩොයි වෙන එක මිහිඳ මියගනි අස්ලු මී ඉස්ලාමී ඉල්මරියුම් කන් මියතති මියෝති මිසාබා ගිනා හොදරෙෆේ එහෙමිම වරහ මේ ෆුරිහම හුෂහළුම හම තිකුදුන් ගිනා හොති දීනි අදි හම අෆුම් වරහ උෆා කරමා තිකුදුන් මිහයි බුර මසක්කකෝ මි ප්‍රෙසෙන්ටේෂන් එ මිහයි ගින මාලුමාත් මිහයි මුහිම්මු මාලුමාත් එක අෆන ගිනා හො දින්කමට්ටකයි අෆුන් උම්මීද් කරනී හම තිකුදුන්ගේ අමිල්ල දිරියුළු මෙස් තිකුදුන් හම මීගේ බේණුම් කරන්නෙන් කමහ එහෙම හුෂිහයි බේෆුනස් අදියස් එෆහර මි කුදුන් හම හුණු තරහීබත් දෙවුන් එතේ මේ මිරේගේ මි ෆෝරම් මිහිසාබෙන් මිනිමුනි මාදහරයස් හම මි ෆෝරම්ගේ මි ප්‍රෝග්‍රෑම් එ මිතනි ඔන්නාහින් හම හුෂිහයි බේෆුනස් ඒගෙස් අඩවස්සවන්න වඩාගෙන් දෙවුමකි අෆුන් එම්මෙන්ගෙස් මරහබොඬ එදුමෙ ශුක්‍රියා වඩාගෙන් දෙවීති